Limpopo aku huma ti president tsena ta youth league kuna ti president o hlayanyana van'wana nge va hlayi mavito van'wana va humini ka ANC mara se kuna swiyila swin'wana swayila a nge va lavli ngopfu hi swona la nga electwa kona as secretary general first ever in the province of Limpopo and then number 3 in the whole country since 1994 ANC Youth League establishing mina secretary general wa unharhu wa xisati swirilo swa vaakatiko swi fe swirilo swa vaakatiko i ku sweswi ku na spaza shop hi xava ka xona la xi le ku benefiting ka community leyi ngele ka yona mara munhu loyiwani a nga registeriwangi swin'wana spaza shop leswi the problem leti nga va na tona kusuka ka ti spaza shop i ku spaza shop swin'wana xi le ku feedeni ka vana poison van'wana loko mo nghena laha ndzeni ka spaza shop leswiya va tlela kwalaya a ku na hygiene mi tekiweni yimanyana sesi va ti yimelela mana hina eka Shangan Gang Podcast Network hi Ravumbirhi rin'wana na rin'wana evhikini hafu ku bile awara ya 12 mi nga kayeli leswi hi swi twini mi swi twini hi mi tisela to hisa kumenemene na mavarivari eka Gaza kasi Ravumune ra vhiki na vhiki hi mi khomele mbulavulo wa leti na letiya hi ya emahlweni hi dyondzisa hi hlohlotela no hlayisa ndhavuko wa Xitsonga xerhu twanani la sonta rin'wana na rin'wana Ravumbirhi en'hwetini hi ku ya hi vhiki hi ku phamela swakudya swa tindleve evunangeni hi mbulavulo wa tiqambi teru na eximoyeni hi pfuxelela vukhumeri ni mbulavulo seketela rhandza u tlhela u avelana na van'wana ntsena eka Shangan Gang Podcast Network. hi rhandza ku amukela valandzeri va hina va Shangani Gang Podcast Network kusukela ka YouTube, Twitter, Facebook kambe na le hi kona ka yini hi kwako la antonga ku principal se itlela ni twa xirama a u tleli loko ku ri na xirama u tleli tani hi masiku hi haxa twi hi ri la mid range golf course eka vurhangeri bya Jara ka Mahumani, Jara ka Xiviti hina va nghena ndweni hi ri vanharhu va swivongo swa ku duma tihosi leti kulukumba va maxixita va nga heti hi khomentombi ya ka Mahumani futhi namuntlha matsala ni nkulu jikelele wa vandla ra lavantshwa ra ANC Youth League principal kombela mi tivisa vuendzi bya hina hi ngeze hi ona eka va rhandzi ni vaseketeri va hina va Shangan Gang Podcast Network kusuka etimheweni ta mune ta misava laha ririmi ra hina ri twakalaka kona hi ri hamilosa nakambe marikana n'watinhundzu a khensa swinene kwexena lenge kona namuntlha u nga vutisi seswa wena swo ka swi nga twisiseki u toloveli va lava n'wana hlangana ku na vona namuntlha u kumekile na ku vona Ravumbirhi a nga vutisi ku na siku rin'wana ku ri na lava va dokodela na vona la a nga vutisanga mara lavan'wani u tala ku va vutisa nda n'wi vutisela mara sayila ku vutisa se ami amukela eka segment ya hina ya siku ra namuntlha hi ri na ku tshemba leswaku ku na timhaka to tala leti hi nga ta va hi karhi hi vulavula hi tona leti hi nga ta tikhumba leti ti khumbaka ngopfu vantshwa etikweni ku na timhaka to fana na ku pfumaleka ka mitirho ku va ku ri na swilo swo hambanahambana leswi nga ku humeleleni etikweni ra hina mi swi tiva na leswaku hi ti 4 ta November hi ta va hi kha hi ya eka mihlawulo ya miganga
leswi vulaka leswaku hi ta va kha hi khumba na sweswo hinkwaswo se esikwini ra namuntlha hi na munhu wa nkoka swinene ku ri n'hweti ya hina ya vaxisati hi ri na ku tshemba leswaku hi ta va hi karhi hi endla justice eka mbulavulo wa hina la hi na munhu loyi ni nga ta ka ni nga mi tivisi a ni lavi leswaku ni tivisa vanhu kambe hi ta va nyika nkarhi ku va ti tivisa va hi byela leswaku hi vona mani va huma kwihi va endla yini ku ri mi kota ku mi va twisa kahle swi na nkoka ngopfu ku munhu a ti tivisa hi yexe ku u kota ku va a vula leswi a lavaka ku mi kota ku va mi swi twa sesi wa yini amukela hi ta kombela leswaku mi ti tivisa ku ri n'wina mani mi huma kwihi na le kaya la mi huma kona mi hi hlamusela ni nge sunguli kona la ka xiphato but already va hi phatini va hi phatini hi vo Xiviti hi vo Mahumani vito ra mina hi mina Tsakani Xiviti ni huma eka Mapapila ka Mapapila i village yin'wani ya hina ya kahle ngopfu ya kwala ya ku ya le maheteleleni le loko mi nghena mi kha mi famba mi ku ya Phunda Maria mi hinda mi relela mi ya fika ka Mapapila hi kwala ni huma kona la ni nga bebeliwa kona ni dyondze xikolo kwalayani ni suka ni ya ni ya dyondza ni ya nghena university University of Limpopo ivi ni rhangela machudeni hi la ni nga sungula ngopfu kona migingiriko ya mina ya tipolitiki rhangela machudeni kusuka kona machudeni ma ku hayi u rhangelini la province ya Limpopo famba ya rhangela tiko va ni electa ni va deputy president kusuka kwalano ni nghena ka youth league youth league na kona ni remember nkarhi walowa ni kha ni rhangela machudeni ni rhangelini kusukela University of Limpopo and then na kona ni rhangela province ya le Limpopo then electwa national ni va first deputy secretary general hi December va ku hayi conference yi fane indla history yi fa tlhela ya va kona Limpopo hi ku liya yin'wana ya 2023 hi khomile Nasrec va ka hi fambeni Limpopo ya University of Limpopo ka university ya leyi ni nga sungula ka yona home ground ka home ground se hi ku Limpopo a ku huma ti president tsena ta youth league ku na ti president to hlayanyana van'wana nge va hlayi mavito van'wana va humini ka ANC mara se ku na swiyila swin'wana swa yila a hi nge he vulavuli ngopfu hi swona mara Limpopo yi humesi ti president to fana no president Peter Mokaba one of the most vibrant president ya youth league eve sweswiya hi December va ku se sweswiwani hi la ku endla swilo leswi nga tolovelekangiki Limpopo Limpopo yi nge tshama yi humesa secretary general eve ya sungula Limpopo yi ku hina ka conference leyi hi lava position ya secretary general ila ni nga electwa kona as secretary general first ever in the province of Limpopo and then number 3 in the whole country since 1994 ANC Youth League established mina secretary general wa vunharhu wa xisati wo sungula ku ri comrade Phoebe Potgieter wa number 2 comrade Vuyiswa Tulela number 3 se ku va Tsakani Xiviti anga wo sungula wa Mtsonga Xidzi principal intombi ya ka Xirinda va titombi ta ku huma ti famba ti humesele mathanga a handle kuva ku namuntlha ka titimela a swi xivoko xa ka hina xi nandziha njhani mathanga ma laveka ku kha ku titimela swi lavi ku kha ku nga titimeli hayi kumbe xana hi nga vona ku ri va ma humesa njhani ya mi ri mi huma la ka Mapapila la hi la ka Xitomasana ka Mapapila bo Thomas wa huma ka Mapapila bo Thomas wa hi kona la makutiva ka Mavoya ka Mavoya eka Madosi ka Mavoya ile ka Madosi ka Mavoya ile ka Madosi patu le famba ya kaya ni twa ku genge hala ka Mapapila ayonwa byala ayi mhlangana byin'wana kha ni tela sweswo
sweswi ni ri kaya mara ni swi vona ku ri vo va hembela byi famba hi minenge hala ka kuna matiko mo talanyana ni ma loko mi kha mi suka hala ka mavoya mi hala ka mapapila matiko nyana ma branch ya kunyana se loko mo vona vanhu va kha va suka le va kha va ya hala va ri va ka mapapila vo hi thyakisa vito hambi ku ri mina a ni khomi se vanhu va ka mapapila hi vanhu vo nwa ngopfu i vanhu vo tirhanda va tsaki ngopfu kumbe hi nga sungula hi ndlela leyi ni twa mi hlamusela leswaku mi secretary general wa vunharhu ku sukisa loko ANC Youth League yi sungulini amalembeni ya minkarhi yaleyo se lexi humelelaku i ku leswi a ko va xitepe kumbe a ko va xitepe nje kumbe a ko va swilo leswi swi nga humelela ku munhu un'wana na un'wana xana swi vula yini eka n'wina tanihi munhu personally and politically ka mina i ona ni twa ni xiximiwe ngopfu hi vantshwa va South Africa vantshwa va le ka ANC loko va teki xiboho ku ri ku ni va rhangela tanihi secretary general after loko va ntshamisile hansi va ku tirho lowu mi nga wu endla as a first deputy secretary general hi wu vonini ende wu yi tsakisini se hi kombela ku mi vuya mi ta hi rhangela mi ya mahlweni so ka mina ni twa ni xiximeki ngopfu hikuva vantshwa va teki ku tshemba ka vona va ku veka henhla ka mina ka mavoko because ma swi ta ku secretary general yena loyi a talaku ku swi vitana ku engine ya organization so bate wena va na engine ya organization u make sure ku ri ku ti-problem ta hina hinkwato ta vantshwa na hinkwaswo leswi hi lavaka ku swi vona tanihi vantshwa laha tikweni ku va wena lowu nga ta va u yi rhangela mahlweni u make sure ku ri ku swilo swa timfanelo ta hina ta fikeleliwa hi tirha hi tirhisana hi tirha hi tlhe hi tirhisana ku ri ku timfanelo ta vantshwa hinkwato ti fikeleliwa hinkwayo mintlhontlho leyi vantshwa va nga hlangana na yona hi kota ku khomisana hi ta na tindlela to yi lunghisa so se hi nghena mhakeni mo hi va official SG ku hume nxaxameto namuntlha if not tolo lowu kombisaka ku ri tinambara ta youth unemployment or ta unemployment ta Afrika-Dzonga ti ehenhla and in the main ti affecta vanhu va xisati lavatsongo na vanhu va xinuna lavatsongo or youth in general xana position ya Youth League the Young Lions yi ri yini loko xiyimo xi ri so ku ri vanhu lavantshwa va na ti-degree va na ti-PhDs va na ti-masters mara a ve le kumeni ka mintirho vandla ra lavatsongo va ku yimela nhlangano ve ri yini vantshwa a conference-ni ya December ya Youth League va teki xiboho ku ri ku amahlweni ka president va ku president ha swi vona ku ri ku na tin'wani ti-challenge leti ti va ku kona la South Africa leti mi ti declare ku ti-national disaster hi vi na COVID-19 it was a national disaster ku vi na ti-shutdown ku tikiwa na ti-budget ti channeliwa ku ti resolve problem leyi a yi ri kona ka tiko nkarhi walowo and then sweswiwani ku va na issue ya gender based violence laha vavasati va nge le ku faceni ka brutality va nge le ku dlayiweni hi vanhu lava van'wani va hlekisanaku na vona vanhu van'wani lava hleketaku hi vanhu lava nga ta va protect se hina hi ku tanihi vantshwa na hina hi ndlela leyi se youth unemployment yi fambaku hi yona pace leyi nga hi teka sweswiwani hi kombela ku president va declare youth unemployment as a national disaster leswi vulaka ku ri ku budget ya tiko yi fanele yi cinciwa ti-department hinkwato ti fanele ti hlangana ti ta na ndlela ya ku resolve youth unemployment ti-department to fana department ta small government small development ti fanele ti hlangana na vanhu hinkwavo lava va nga le ka ti-business vantshwa lava nga le ka mabindzu yi teka budget ya yona yi va na budget sayitini leyi nga ta ku budget leyiwani i ya vantshwa leyiwani lava nga le ka mabindzu ku vantshwa lava nga le ka mabindzu van'wani va le eti-pharmacy van'wani va le ku endleni va le ka production i vanhu lava va kotaka ku endla mintirho
van'wani va swi kota ku kwalaho u tholi vantshwa va 5 van'wani u tholi 10 van'wani mara i job creation on a small scale se hi ri a ku cincu ti-budget letiya ku va na budget ya vantshwa laha ka ti-budget letiya ta vona na vanhu lava va sungulaka ku va na ti-startup budget van'wani va kha va sungula mintirho ku a hi nge vi na van'wamabindzu lavakulu va nga sungulangi small na va lava nga kula va sunguli hi ndlela yintsongo se hi tlhela hi ku ri ku ti-budget hinkwato na ti-initiative leti nga sunguliwa hi president va sunguli yes program youth employment service hi ri youth employment service na yona ai assistiwi hi budget yo tala budget yi channeliwa yi ya kona ku yi kota ku assista vantshwa ti-SETAs hinkwato leti dilaka na ku endla ku ri ku vantshwa va na ti-skills na tona ti-budget ta tona ti fanele ti channeliwa ka vantshwa and then ku tisiwa ti-skills leti nga ta assistiwa mata loko na ha ri mchudeni a hi tala ku vulavula xilogeni xin'wana xa ku loko i yini role ya education a hi vutisana ku why wena i fanele i dyondzekela ku ndla yini i dyondzekela ku i tlhelela ka society leyi u humaka ka yona ka muganga leyi humaka ka yona ka tiko leri humaka ka rona u tlhelela yo ya ri pfuna hi education leyi u nga yi kuma se sweswiwani hi ri hi kombela ku va na ti-skills i swilo leswi hi nge le ku swi kombeleni ka government ya hina ku ri ku hi kombela ku va na ti-skills leti ti nga aligned na economic activities ti-economic activities leti nga kona to fana na ti-mining hi yona leyi nga a biggest contributor ka economy ya hina ya la South Africa se hi ri ti-economic activities to fana tetiyana ti-farming a hi veni na a specific program ya ku chanela vantshwa ku ri ku va na ti-skills leti nga ta ku loko va tlhela va ya kaya va kuma ku ri ku na mayini ka mapapila va fika va make sure ku ri ku va kota ku tirha va hluvukisa muganga leyi mi nge le ka yona mi vulavule hi ti-SETAs before principal avata ku ve na hoyihoyi yo nyangatsanyana la tikweni leyi nga hetelela yi tekerisa or yi vutlerisa na khale ka ministara wa higher education ntirho u hi byele ku hi ya langutisa rito leriya ra corporate governance or something aka dictionary or swin'wana na swin'wanyana ma yi tiva that thing ti-SETAs i khale vanhu kha va ri like corruption ku ri ti capture-riwile ku deployiwa ti-girlfriend tichomi na maxaka na swin'wana na swin'wana and ti-SETAs ti strategic because ti kota ku provide ti-bursary ti nyika ti-internships learnerships so like it's a skills revolution hubs hi ndlela yin'wanyana xana nhlangano wa youth league wu ri yini loko xiyimo xi ri tano atikweni ra hina ku ri ti-SETA ematshan'wini ya ku va ti va aka ti-national headlines hikuva ti ri ku tiseni ka ku cinca aka vanhu lavantshwa hi ku va nyika swikili ku humesa mali ya ti-bursary ku na timhaka ta ku chairperson leyi mi nga yi appointa ya bodo i chomi ya xirinda i chomi ya xixenge u na swikandala na swin'wana na swin'wanyana ti-SETAs ku ve na ti-problem leti hi nga ti vona leti ti nga tlhe ti displayiwa ka national space ka public space leti ti nga hi tsakisangiki tani hi ligi ya vantshwa hi ku laya hi kona laha hi kotaka ku humesa ti-skills tintshwa laha hi kona la vantshwa hi mekaka sure ku ri ku a va tshami switarateni a va teki ti-drugs a va ti biri ka alcohol va kha va ri busy va kota ku developa ti-skills tintshwa a swi tsakisanga na kantsongo loko hi vona swilo leswi nga endleka and then leswi hi nga endla swona hina eka site ra hina i ku va hi kha hi engage na department ya higher education through minister the new minister now Buti Manamela ku ri va endla ndlela ya ku va thola vanhu lava va nga na vuswikoti bya ntirho lowu fanela ku tirhwa ka ti-SETAs hi ku a hi ndhawu leyi hi lavaka ku ri ku ya tlangeliwa ka yona a hi ndhawu leyi hi lavaka vanhu va nghenisana as vanghana i ndhawu leyi hi lavaka ku ri ku hi sungula revolution ya vantshwa leyi nga ta cinca swilo swo tala la South Africa hi nga ta cinca xivumbeko xa ikhonomi xa South Africa hi ku hina sweswiwani hi na problem ya ku lava ku cinca xivumbeko xa ikhonomi and a hi lava ku swi dileyiwa hi lava ku swi sungula sweswiwani so sweswiwani hi twanani na vona hi na ku tshemba ku
Minister Buti Manamela a va nge endli leswi swi nga endliwa predecessor ya vona va ta endla leswi swi nga fanela va make sure ku va veka vanhu lava nga na vuswikoti lebyi byi needekaku ka ti-sectors hi make sure ku hi sungula revolution ya ku hi vuyisela economy amavokweni ma vanhu. Kuna 500 million fund leyi nga huma eka mfumo leyi a yi fanele a yi targeta ngopfu spaza shop those small businesses na swin'wana se mali liya I'm sure loko va swi announce ku ri 2024 mara va ku swi ta sungula hi 2025 mi vona onge yi koti ku yi fikelela ka lavantshwa ku va kumeka va nghenelela ka that informal business leyi vanhu va lwelaku yona sweswi loko mi twa ku ri ku na timhaka ta immigration leyi katsaku vo march and all that ku ri space lexiya xi ye ku tekweni ku na vantshwa va kona vantshwa lava mi va tivaku vo tala lava nga kota ku fikeleliwa hi mali liya yi tlhe yi kota ku va yi va pfuna ku na leswi swi vonakaku swi nga endleka sweswi. Loko mi vulavula hi mhaka yaleyo a hi vulavula hi yona na president Colin Malachi ku hi sungule committee nyana yintsongo kwalaya ka hi te one of the subcommittees tiya languta ku ri ku especially ya hina ya economic development ya languta ku ri ku i vantshwa vangani lava va nga benefita hi tirhisana na department ya langusa ku i vantshwa vangani lava nga benefita ka that amount leyi nga humesiwa for the spaza shop mara leswi hina ku nga ku navela ka hina as the youth league and hi swi veki rivaleni khale before na mali liya yi vekiwa sayitini a hi ri ku engage na minister Stella Ndabeni ku ri hi na tsundzuka hi va vitanile ofisini na ha ri deputy secretary general ni va vitani ofisini hi va vitani ofisini tani ti officials ta youth league hi valavisana na vona ku ri ku ai endleni fund leyi nga ta assista ti-spaza shop leti nga ta va ti kha ti owniwa hi vantshwa hi ku hi laha hi lava ku ri ku na lava ku va van'wamabindzu hi laha va nga ta va kha va sungula ku traina kona ti-spaza shop to tala to fana na leti ti nga register-wangiku leti ti nga gina tekiwa hi ti-foreign nationals a hi ti suseni hi ti registera kahle hi ti registera ehansi ka ownership ya vantshwa hiku vantshwa va tele va swi lava ku sungula mara van'wana a va na mali ya ku sungula hi vulavule na vona hi ku swi nga koteka swilo leswiwani ku ri ku hoyi leyi nga kona la South Africa yi nga tlhe yi kota ku hungusekana hi ku van'wana swirilo swa vaakatiko swi fe swirilo swa vaakatiko i ku sweswi ku na spaza shop hi xava ka xona laha xi le ku benefiteni ka community leyi nge le ka yona mara munhu loyiwani a nga registeriwangi swin'wana spaza shop leswi ti-problem leti nga va na tona kusuka ka ti-spaza shop i ku spaza shop swin'wana xi le ku feedeni ka vana poison van'wani loko mo nghena laha ndzeni ka spaza shop leswiya va tlela kwalaya a ku na hygiene yona van'wani a va yi tivi van'wani mi kuma ku ri na box nyana rin'wana laya ni gine ni va concern na mina ni kha ni hi ka spaza shop xin'wana ni vona ku na box yin'wana vana is like vana network ya vona ma swi vona mara hi gina hi suspecta ku ri ku is like ku raniwa a mafia process ku na mafia process hi ku spaza shop lexiwani lomu mi kuma ku ri ka ti-community ta yi 5 or ta yi 10 a xi owniwi hi Tsakani loko mi vuka mi kuma Tsakani a ri ka village ya ka mapapila kha xavisala ka spaza shop spaza shop lexiwa xi owniwa hi munhu wun'we mara spaza shop swi va swi ri mo my 10 or 20 swi na boss ya yi network so ku na network se hi ku la ku dismetliwa ti-network letiya hi ku a hi swi tivi ku ri ku ti-network letiwani ti ya gina tindla yini hi ku ti sungula hi ku xavisela vanhu ti-poison ti sungula ku xavisela vanhu ti-product leti ti nga expire mara loko ku ri ku hi mina ni Tsakani ni huma kwala ka community ya ka hina a ni nge xavisi swilo leswi ni nga ta ni ya feeda vomakwenu wa mina swakudya leswi swi nga bola swakudya leswi nga ta va dlaya hi ku hi mina loyi ni nga ta rila ku sungula se hi swona leswi hi nga swi yisa hi nga swi vulavula na minister ku ri ku hi kombela ku ri ku this funding yi endleliwa youth and youth ya la South
South Africa ku yi kota ku assistiwa tin'wana ti-business to fana na ti-spaza shop ematikweni man'wana a swi pfumeleliwi ku rhana munhu loyi a nga humiki ndhawini yaloyo hi mhaka ku ri ku hi pela ni nge tsandzeki ku cinca 5 rand ni cinca ni munhu a xava xixa 4 rand ni n'wi cincela 1 rand a swi lavi mathematics swi lava simple mathematics i swilo leswi swi nga ri ku rare skills so swin'wana ti-skills i ti-skills leti hi nga na tona leti hi nga ta kha hi practice ti-skills ta better ka ku endla swilo better and bigger mara swi fa swi sungula ka ndlela yele ka pace le hansi sa kha valavisana na vona minister Stella Ndabeni ku ri va valavisana na hina va hi kombisa ku ri ku ka budget liya ku nga va ku ri vantshwa vangani lava va nga na vona mara ni vonini va kha va famba va kha va nyika ti-award ka vantshwa hi vonini ntirho wa vona mara wo la ku tiva statistics ku ri ka budget liya i vantshwa vangani lava va nga benefit so loko ma vulavula hi timhaka ta ku ri ku na matiko lama nga yirisa timhaka ta ku certain businesses fanele ti endliwa hi vanhu va kwalayani I know Tanzania president u teke xiboho ku ri timhaka to fana na ti-saloon na swiphaza na le Zimbabwe na swin'wana na swin'wanyana xana mi vona ku swi tika kwihi aka hina tanihi tiko ra Afrika-Dzonga ku hi teka xiboho xo fana na xexo because Immigration Act ya hina is very clear ku ri hi fane loko munhu a ta a ri muhlapfa a ta na xikili lexi hina hi nga ri ku na xona la tikweni nakona u fanele loko a thoriwa ku va na contract ya ku fanele a transferela xikili xexo aka munhu wa la kaya within a certain period of time swi tika kwihi tanihi tiko ra Afrika-Dzonga ku hi yimela tiko ra hina ku ri no leswiwani all other African countries ti nga fiki ti dumpa ti-problems ta tona aka hina ivi se mi kuma ku se va hi overdominator va teka mintirho leyi fanele endliwa hi vanhu va hina na swin'wana na swin'wanyana a hi lava ku nghena ngopfu ka march and march mara ho lava ku focus ngopfu ka leswi Immigration Act yi vulaka swona a swi tiki hi ku i mhaka ya legislation ya ku vanhu va tshama a palamende va cinca nawu va wu vhutela va wu cinca ivi swilo swi cinca even nawu loya wu nga cinci ntsena wu tlhe wu landzelelisiwa ku ri ku vanhu lava ti-bodies ta government na ti-private sector leti nga le ka ku operating on the ground ta wu tirhisa nawu lowuyani na ene ku tlhe ku va na follow up ya ku ri ku chekiwa ku ri okay loko ku ri ku sweswi ku endliwe legislation suka ka legislation vanhu lava fanelaka va make sure ku ri va landzelela nawu lowu va wu landzelela na hi swona ntsena leswi lavekaka boti a ku laveki swilo swo hlamarisa is not even a rocket science ti-rare skills ti-rare skills hi tona ti tiva nga mi tisa vo engineering na some of the specialist ti-doctor and some of the rare skills leti hi nga ti nidaka mara swo fana no spaza shop na ti-saloon na misisi na luka boti ni vula ku ri ku na tivekela xitulu na mina laya loko ni nga ri busy na migingiriko ya vantshwa ni tshama laya na mina ni luka vantshwa ni luka ni make sure ku ri ku ni luka vanhu ni make sure ku ri ku na mina ni benefita Benin Beti na mina ko teka ulu mi tsondelela hi swilo swo tika sweswo so i swilo leswi swi nga ziki swi lava ku ri ku va ku loyiwani it's a specialist xa misisi swin'wana swa endleka ende va swi endla vanhu va hina i swilo leswi hi fanelaka ku hi swi pfula hi make sure ku ri ku leswiwa swi endliwa hi vanhu va kwala kaya swo fana na spaza shop i swilo leswi hi lavaka ku swi endliwa hi vanhu va kwala kaya van'wana problem i ku ri ku va register mi kuma ku register tsakani ivi loko ku heta ku register tsakani a famba ya veka Abdul laya Abdul ku yena ku va yena operator tsakani a tlhanga pfulela na back door ya yena a kaya ka mutini wa ka vona tsakani a ku tsakani a ku a ngheni Abdul a kota ku ndla a xavisa a tirha spaza shop xi register tsakani Abdul ya nge loko operating so hi la hi lava ku nawu na vafambisi va nawu va make sure ku ri ku va hi gadela swilo swo fana na sweswo loko ku famba kha ku chekiwa ku ri ku mhaka ta spaza shop ku va kha ku chekiwa ku ri okay spaza shop lexi wa ku na maphepha xi register tsakani la operataku na vaakatiko va swi tiva ma swi tiva ku loko va ku ri na munhu wo xavisa ti-drugs tikweni community hinkwayo ya swi tiva ku na munhu wo xavisa ti-drugs so swo fana na sweswo hambi va swi tiva ku ri tsakani registerini mara i teki mani hi ku influencer na vanhu van'wana ku vandla swilo swa wrong se na vona va lava va ndlaka swilo swa wrong hi lava na ti-community members ku va tona leti rhangaku ti yima tiku a swi heli swilo swa so na tsaka vanhu va yimini va ku march and march va ku va lava mara a ku vi process ya yini
ya ku va informed ku nga vi process ya ku hi famba hi kha hi ravasa vanhu la switarateni hi famba hi kha hi va udulela hi ba vanhu lava nga onhangi ku chuma hi ku sweswiwani ku famba kha ku hlanganiwa kumbe xa ntsakani i laha hi anawini a fika koka kokiwa byeliwa ku ri ku tlhelela kaya van'wani va vula ku mara maphepha mini na mona ma ku va laha van'wani va nga rani ti-business va vula ku maphepha mara na mona mara va biwa va humiliatiwa and South Africa ku nge vi tiko ra kahle ku nga ri tiko ro amukela vayeni mara loko hi amukela vayeni ku na lava nga ngheniki loko mi va amukela kaya ku na tikamara leti vongo leti a ti ngheni vayeni so na hina a hi ve na tikamara letiya letiwa ta vinyi va muti a ti ngheniwi hi vayeni va nghenisiwa a guest room va tshama guest room vayeni va nga ngheni a main bedroom vayeni va la ku tlela main bedroom ANC Youth League yi tiveka ku ri a very radical wing of the ANC and yi kumeka yi ri yona yi pushaku ku ANC yi kota ku endla swilo swo karhi namuntlha mi nga tinyungubyisa mi hi byela leswaku ANC Youth League yi independent and ya ha pusha radicalism ku fana na leswi a yi pushisa swona ka malembe lama nga hundza ya vo Peter Mokaba hi nga mention lavan'wana va yirisiwile lavo yila a hi tshikisila swi va swi yila ANC Youth League ya ha ri radical and in most of the cases hi va hi kha hi instilla that discipline ya ku ri ku hi structure and as a structure lexi nga na ti-rights ta ku xi na legitimacy ya ku teka ti-decisions ta xona ya ku tshama ti-meetings ta xona ya ku make sure ku xi na constitution hi tlhe xi amenda constitution hi lexi va na ti-policies so ku ANC yi hliki va na ti-policies swi assista ku ri ku yi teka ti-policies letiya yi tiyisa ka ANC yi fika yi ku sweswiwani a hi vona ku pace leyi fambaku yona yi slow a hi cinceni pace leyi fambaku yona hi ku ANC Youth League ya 1944 hi yona leyi nga ka ANC ku ti-love letters leti hi ti tsalelaku apartheid government a ti le ku hi assisteni vanhu lava loko heta ku va tsalela ti-love letter va landza vanhu va hina hi swibamu va ya responda hi bullet se sweswiwani a hi endleni ku hi ama vanhu va hina hi mabulete ku loko ku ta bulete na vona va kota ku responda hi bulete hi yona ndlela leyi hi nga fika ka liberation hi liberata South Africa hi yona se ANC Youth League ya namuntlha yona yi ku hi mhaka ku ANC Youth League ya 1944 yi te a hi fambeni hi ya va na ku va na armed struggle a ku resolution ya ANC Youth League a ku na armed struggle yi ta kota ku liberata the South Africans from oppression ya apartheid government so namuntlha loko hina hi tshama ka ANC Youth League ya Colin Malachi na Tsakani Shiviti na vatirhikuloni hi tshami hi ku ANC Youth League ya hina a yi fane yi sungula ku kuma a new AK47 new AK47 leyi ku nga yini ku nga pen na xitsalo ku nga pen na paper vantshwa va namuntlha a va teki education as a tool leyi nga ta va susa ka operation ya economic bondages hi lava economic freedom ku laveka ti-economist la bo tinqondo ta ti-economist leti nga ta hi byela ku ri ku economic structure xa hina xi fane xi va hi ndlela leyiwani hi lava ti-engineer hi lava ti-artisan leti nga ta ti nga ta hi assista ku hi swicelwa swa hina hi swi teka njhani hi benefita njhani swicelwa swa hina ku benefita economy currently hi teka swicelwa ehansi hi swi teka hi swi nghenisa lwandle hi swi fambisa swi ya matikweni ma le loko swi fika le swi fika swi create mintirho swi vuya halawani ka hina ku ri ti-products leti tlhelaku ti xaviseliwa hina imaginani laha mina na n'wina laha le Johannesburg lana ne ka City of Johannesburg ku na gold leyi nga laha yi celiwa kwala hi langutini yi famba yi huma ya handle yi xavisiwa cheap a ni ku va ku ri raw mineral loko se ya vuya yi ve yi ri na boti for sure boti loko se mihleketa ku cata mihleketa ring mihleketa cost ya ring ma swi vona ku ri ku
ti ta vuya nyana mara gold na hina la a hi swi koti ku afforda swo fana na sweswo a ha swi afford because swi huma sweswi loko swi vuya swin'wana tikhampani leti xavisaka laha hi vo American Swiss and tikhampani letiwani ti cinci price tag a ka ha ri yona liya hina hi nga xavisa hi yona se price ya tika nyana ni twa ma-advocate timhaka ta dyondzo la kumbe xani hi ngo tlhe hi zamazamanyana ku twa kwalaya ka executive ya n'wina ku ri ka executive ya n'wina a ku na munhu loyi a ngo va na standard 10 grade 12 ntsene mina tidyondzo te le henhla hinkwenu a ni youth league va ha ri vantshwa van'wani va ha ri ku dyondzeni a hi vekeni hi ndlela leyiwani SG va tshiki va hlamula nga abuse hayi ndzi ta hlamula no va ta yi hlamula mo hi amplify wa vona swa swin'wana manana leswi swi nga ta hi dlayisa mo hi amplify hi ndlela leyiwani SG ku na NSFAS that institution yi nyikiwe responsibility ya ku yi tsuvula avusiwaneni tanihi vana lava va humaka avuswetini tanihi vana lava va humaka ka tifamily ta the working class NSFAS loko swi ta ka the board level yi tshama yi ri amukitsikitsini van'wani va lan'wini sweswiwani vo Mugwena Maluleke va lan'wi Matumu yi fanele yi reconstitutiwa ku va na swikandali ku nga ku minister lava ku va feka vanhu van'wanyani na swin'wana mara loko mi cheka in most cases the board the NSFAS at hate the term ta tona do we really need a board ku yi run that NSFAS institution hi teka mali leyi fanele yi teka n'wana wa ka dzingidzingi a ya exikolweni hi hakela munhu ku va tshama ka board youth league yi ri yini hi mhaka ya instability ya NSFAS board ku ri yi tlanga role ya yona ku ri vantshwa va hina va tshika ku endla location management ku mi tshama mi dzaha timbangi na ti-drugs na ku tsweta swin'wanyantani a sphaza shop i ku va tshama va hayi u nga swi endli nga ri ka mina va tshama va mi twile Moses question principal a yi le ku tsutsumeni a yi tingheni mara phosini ya youth league yi ri yini loko institution yo fana na NSFAS yi tshama yi ri amahungwini hi swilo swo biha ku tisiwe Mr. Ncisi at some point a very well experienced person in terms of corporate governance Sungtsanda ku ta vo Rendell and many others mi kuma ku ya collapse still ku na ti problem ta ku vana va hlongolweni na ka ti-rest because a hi hakelangi ti-private accommodations allowances na swin'wanyana youth league yi ri yini because in the main vanhu lava nga ku twiseni ka ku vava are the young people i vantshwa ANC Youth League I remember hi rangi hi hlangana na minister hi va vutisa ku yini plan ya vona na board ya NSFAS hi mhaka ku ri ku board ya NSFAS yi experience swilo swo tala ti changes to tala time and again hi cinca na mafandele na machudeni before ku sungula timhaka ta Fees Masol way before ku sungula 2015 a ku ri na ku NSFAS a yi kota ku hakela half ka mchudeni then the rest of the amount loko ya introduce a hakela half the rest of the amount mchudeni a fana ya tilavela hi valavulisana na vona ku ve is the struggles the years of struggles so these are the years of student struggles la ku nga fikelela la va nga sungula ku funda fully ku ri sweswiwani hi ta ku funda fully hi tlhe hi xavela na swakudya hi tlhe hi xava na tibuku because loko se va funda half a hi koti ku fikelela education wo fana na mina u khoma ka mapapila la a ku nga ri na hope loko a ku nga ri NSFAS ku ni va ni ri na degree ku hlamula question liya a va kha va vutisa principal la na ti degree la ya hinkwenu kusukisela ka president, deputy president, secretary general, first deputy secretary, second deputy secretary general, na treasurer general. Oh,
president na yona na maphepha. honors degree se mara ku na swin'wana nga swi twa mana ni tivi kumbe xani ngopfu hi katsakanya rhandza ngopfu gossip ku ri president a va mbale mpahla yin'wana ya vo 150,000 mara president i mutirhi palamende muso hayi no la ku 500,000 I think I think hi ku ya hi leswi a va vulisa swona va lamutsa yena president hi yexe mi lava ku hlongorisa n'wana mhani ntirhweni ayo wa tihlamulela munhu loyi mani se i nga ri nge hi fambi kahle podcast leyi hi mhaka na yi tsundzuka that question wa yi tsundzuka ni fane mi basisa vayingiseri ku vanhu loko ku ri na maxaka hi ta hamba hi va susa hi ta teka boxa hi ku yi yimelela ngopfu makwenu laha ntirho wa vaboti ku yimela makwenu mara makwenu leswi tsakisaka hi swona u ta ti hlamulela namuntlha so before ni fika ka ku hlamula yaleyo ni lava ku rhanga ni hetisela ya NSFAS ku ri ku hi titwa njhani hina hi matirhelo ma NSFAS hi disappointed hi matirhelo ma NSFAS hi disappointed because bodo liya a yi fanele yi va yi kha yi endla swilo swo tala ku na vana vo tala majority ya ti-universities especially ti-former black universities actually almost 99% ya ma-student ma dependa ka NSFAS machudeni ma dependa ka NSFAS se mi ta kuma ku ri maybe van'wani vo 1% van'wani 2% 5% a ti talangi ti-percentage ta vona ta machudeni lama ma kota ku ti hakelela ma affordaku education hi moxe and i majority ya vanhu va la South Africa ya vantshwa machudeni ma la South Africa a ma swi koti ku ti hakelela education hi mhaka ku ya vusweti lebyi nga kona nako ka ku nga fikeleli inequality leyi nga kona la South Africa so hina hi ku rhandza ka hina a hi lava ku NSFAS yi va engine liya yi nga ta kota ku assista ku ri ku yi tlhe yi cinca yi revolutionize na education matsundzuka hi valavi hi decolonizing education but all those things a swi nge koteki loko NSFAS loko n'wana a ha ri xikolweni loko a ha ku u focusa ka kula ka academic excellence u khateliwa funding va ku na nkarhi wun'wana va ku machudeni ma defundiwini loko hi vutisa va defundiwa njhani board yi kwini loko u defundiwa machudeni wa kha ku humelela hi nkarhi wun'wana mpfuka nampundzu mi kuma ku muchudeni wun'we i nyikiwe mali leyi a yi nga deserve i na timiliyoni a nga van'wana a nga tshama hi ti vona timiliyoni u sungula ku ti vo kwalaya leti a ti fanele ti fandi vana vo tala lava ku ya xikolweni va dyondza so hina leswi hi nga vulavurisana hi swona na department i ku ri ku va tsunelela ngopfu ka mhaka ya funding ya machudeni NSFAS the way yi rhandzaka swona ka ku fanda machudeni a ku tighteniwe ship laha machudeni ma fandiwa hi nkarhi machudeni ma kota ku dyondza xikolo ma kha ma nga vi na ti-problem ta ku hleketa ku mundzuku ni nga pfuka ni defundiwini ende loko ni defundiwa ni nge swi koti ku ti fanda ku ya mahlweni se hi swona leswi hi lavaka swona ngopfungopfu loko swi fika ka NSFAS and hi le ku vulavuriseni na vona hi masiku hinkwawo question ya ku ri ku hi lava board kumbe njhani loko a ku ri na alternative hi ku board yi tikomba yi kha yi swi feyila ya vuya ya famba ende hinkwato ti-board letiwani ti va na problem yin'we a ku vi na ndlela ya ku ri ku department yoxe yi rana funding ya machudeni maybe loko ku va na internal funding ku va na internal process ku ta va na accountability because nge vi na third party accountability ku rhanga ku landziwa CEO ku landziwa ku ta va ku ri process leyi nga ta yi kha yi raniwa minister yexe u ta va na direct access u ta va kha yi byela ku ri ku humelela yini hi funding ya machudeni hi ta kota ku va na quickest accountability mhaka ya pahla mhaka ya pahla ya president yo tibombela but na swi tiva ku why va ri ku defend na vona va hlovi hi xitayele xa president la nengeni hinkwako hayi laha nengeni ntsena gonya le henhla se mara n'wina mi swi twisisa kahle ngopfu ku ri mi yimela public a mi yimeli board vo va yimela ku n'wina no board va yimela na makwenu wa vona yimela xiviti president wa hina
hi nature ya vona I munhu wo tirhandela fashion I munhu wo tirhandela cause ani ma swona ku na ti-popular culture ma swona ku na ti-begi mina namuntlha no ta ni tibombelini I think ambali swin'wana swo yelana na leswiwani ni na ti-popular culture kuna nakona mi kuma ku ri ku laya a ha ri a tipolitikini la ka hina va lava ku royang la yo ngumfanele babatsho a ri phatini president loko a dloka hi ndlela liya a ri phatini ya conduct research mata ku the chairperson ya portfolio committee ya education Tebs uri loko mi kuma clubini he's not drinking alcohol he's conducting research he's collecting data no those politics ku vanhu va rhandza yini kuna vantshwa vo hambanahambana a va fani vantshwa lavo wa swi kota ku yimelela kumbexani u lava ku mi vhe mi n'wi endla mu vulavuleri wati na vona va tirhandzela fashion na va vona buti wa mina ku ri ku va na fashion touch president wa hina na yena I munhu wa ku rhandza fashion munhu wa ku rhandza ku va kahle a saseka a languteka kahle loko a famba ka tindhawu hinkwato leti a famba ka tona ni nge ni ya hlangana na ti-professional ni nga mbalangi in a way leti professional na nge fiki va ni teka serious mateka loko no ta ni kha ni ta mzavalazweni ni ta ni kha ni hoya kwalaya va ta swi vona ku a mzavalazola a wu tirhi loko ni mi vitana phatini ku na a certain a ku na theme ya all black president I va a timbalela all black I swi kuma ku ri ku swi na mavito ene vanhu loko mo va chekisisa kahle na vanhu lava vo tala lava va faka ku price tag laha hi mbaletela mavito laha ku ti-Nike tiyini makompo ma vona fashion ya makompo ku mbaliwa Nike mi kuma ku ri va ye va make sure ku ri ku for short shelf Nike na yona I vi shocked ku ri ku ka fashion leya ya makompo why mpahla ya vona yi famba fast so matracksuit ti-two piece ta vona leti ti fambe fast ngopfu se ni twisa ku ri ku na vo president va voni ku ri ku andhawini ya lava va ri ka yona a ku ri fashion ya liya a yi laveka ka ndhawu liya because a va addressa vanhu vo hambanahambana so sesi a hi humeni ka yeleyo ne ku na issue ya I don't take us serious. Inge mi rambi phatini ya serious mi fika mi nwa layoni na hansa ta mi teka njhani serious hi veka champagne la n'wina mi fika mi twana layoni na hansa no bala la a hi languteni you are operating in the male dominated space ti challenges leti mi nga hlangana na tona hi ku sweswi hi n'wina mi nga na matimba loko ni mi langutela na rurumela hi n'wina mi deployaku swi nga endleka position leyi mi yi kumi hi murhi hayi mi nga mi byela la a mi se hlangana na ti-challenge ku ri loko mi operata ka that space mi ri n'wansati vavanuna va twa onge va lava ku mi kandziyela kumbe swin'wana swo fana na sweswo ene xin'wana ko va timhaka ta ku ri a mo va n'wansati ntsena mi le ka organization leyi ka elections to tala ta youth league mi number 3 wa xisati the most powerful from 1940s a ko va swi swa mahowe a mi hlangani na vanhu lava onge va mi tikisela kumbe va twa onge a swi fanelangi ku mi kumeka mi ri ka posini yaleyo principal mina matsolo ma mina ma tsekatseki matsolo ma mina ma khizama no khongela no se leswa swa mirhi leswi ya principal kumani ka swona why vanhu va nga pfumeli swa mirhi na tihosi a ti pfumeli na tin'anga ta ha pfumeli na tilidara ta ha pfumeli tilidara ta ha pfumeli principal swi vula ku a swi tshamisekangi vanhu va nge pfumeli swi swi nga tshamisekangi loko mo vo vanhu hi xitalo va ala swilo va swi vona ku a swi tshamisekangi swilo swi ta kahle natural vanhu va fanele va ku rhandza va vona ntirho wa wena va verify ntirho wa wena nkarhi wun'wana loko se hi landi mirhi se hi sungula ku endla swilo swo huma ndleleni ku ri a ha swi tivi hi twa nga ri se hi na ti-super powers se hi ti-super powers la conference ya tika principal mi nghena conferenceni ni kumi ku ri na 4000 delegates ti-delegate leti hikwata
ta ku huma ka ti-province ta 9 ti fanele ti mimisela voko ti vula ku ha second ende mithemba va xava so a ni nge xavi a vanhu a va xaviwi vanhu a va xaviwi vanhu lava va ringesaka swa mali ne va teka munhu mali a famba ya ka balota ya komba mihlolo a va xaviwi vanhu principal vanhu mi fanele mi make sure ku ri ku mi tirha mintirho ya n'wina yi vonaka se munhu u fika a yimiseliwa laya and for your information principal a ni contestiwangi munhu a ni contestiwangi u nga ri munhu mata ku principal ne mo hi tsemakanya hi tshika a ni n'wina mi tirha hi murhi SJ ti-university ta pfula ti-applications ku nga ri khale hi tshama hi ri na crisis as a nation ku ri ku ta pasa vanhu va ku tala kusuka aka grade 12 mara vanhu lava a va swi koti ku absorbiwa hi ti-university because the spaces are limited if I'm not mistaken hi na 26 universities of South Africa comprehensive and technology so vana van'wani va tshama va excludiwini ku hava space na swin'wana na swin'wanyana xana youth league yi ri yini loko xiyimo xi ri so ku ze ku va na xiviko a palamende laha president a nga vula ku ta simekiwa university ekurhuleni u nga ku a swi pasangi or swi pasile ku pfumaleka misava a hi swi tivi mara ku na ti-TVET colleges leti onge vanhu va ti overlooka va ti tsan'wa mara loko mi languta matiko ma fana na vo America England na man'wana ma prioritize ti-college xana youth league yi ri yini loko kuma ku ku na ku pfumeleka ka space at ti-university mara ti-TVET college ti-empty ku na vo Xingwedzi ku na vo Hoxani na swin'wana ti-college ta matiri kona mara a ti na vanhu leti ti kota ku va attracta ene government loko ni tsundzuka sukusela aka ministry ya Blade Nzimande yi invest a whole lot of resources aka ti-TVET college pfuxeta ti-infrastructure na swin'wanyana xana youth league yi ri yini ku kondletela machudeni ku loko swi tsandzile ku amukeliwa university because hi na space crisis munhu a nga ya aka TVET college lawani languta ngopfu ku developer skills ti-TVET colleges ti fanele ti akiwa ti va ti-spaces of first choice ku va ti-institutions of first choice loko n'wana a suka kaya a nga rhanga ku va ku loko i tsandzekini kwala ku tekiwa university i to languta swe le college a ku sunguli straight ku a ni tsandzeka u nga dampelula ya ku ve ti-dumping side dumping side hi ku sweswiwani hi swona leswi swi tisaka swona vanhu va rhanga va apply ti-university loko swi tsandza va ku hayi wo ringesa kwala college leswi hi swi lavisaka swona hina as the youth league and I think na department ya education yi le ku moveni hi speed ka ku endla ti-college ti va institutions of first choice ko va problem ngopfu ya infrastructure leyi nga kona ka ti-college ti-college ta assista buti hi mhaka ku ri loko mi famba mi ya dyondza a college hi la mi kuma ku va ri i ti-spaces of vocational and vocational training so you are trained immediately ku va u kha u endla ntirho lowu fanela ku va u kha u endla swo fana na ti-areas to fana na ti-mining areas ti-colleges leta ti nga laha loko ho ti cincetela hinkwato ti va ti-mining colleges laha ku nga na ti-farming areas ku va ti-colleges ta ti-farming ku nga vi ku ri ku laha ku na mayini lowu nge le ku raneni wa Venetia mine laha tlhelo laha ku na college liya a yi fambisana swa mining yi fambisana na farming yi vile hayi boti very yini leswiya swa hospitality mi kuma ku very i-hospitality mara vanhu lava nge le mayinini va swekeliwa yini va na ti-private chef kwalaha ku laveka ku ti-college leti ti feeder ti-economic activities leti nge le ku humeleni hi swona leswi hi lavaka swona ku ri ku cinciwa structure xa education xa la South Africa each and every area the-areas like Northwest Rustenburg ti-colleges leti nga around la hinkwato hi le ku negotiateni ku ri ti-colleges letiya ti cinciwa ti va ti-mining colleges ti-areas to fana na la ku operata ku hala kaya hala ku operata ku ZZ laha ti-colleges letiya ti nga around laya ku va ti-college leti dilanaku na farming ku ti kona ta ku fana no Madzahisa laha kaya leti ti fambisanaku ngopfu i Madzahisi hayi liya ya nising leya Madzahisi nising kambe kuna
ku ni kona yin'wana ni rivala vito ra yona yi dilana ngopfu na farming mara hi lava sweswi ya ku ri ti-college letiwa loko ku ri na ti-farm la kusuhi a ti dili na farming loko ku ri na ku va ku ri na process ya ku ndlani ya ku va na a new skills mi ta swi vona van'wani mi nga swi lavi ku ya yunivhesiti loko ni kha ni swi tiva ku ri ku mina kahle ni lava ku va engineer loko ni ya college ni ya tirha loko ni suka laya ni nghena straight ni absorba course ti-college ti fanele ti tirhisana na yini na industry ti-companies leti nga around ti fanele ti tirhisana ku vanhu va nga endli leswi va swi lavaka tikweni ra hina va teka ti-minerals ta hina va huma na tona hi mhaka ku ri ku na hina a hi le ku matcheni ti-skills na ti-economic activities se hi ri a ku mechiwa a swi mechi swilo leswiwani loko ri ku fanele swi pfaliwa swi sungurisa hi vuntshwa swa ti-college a hi pfaleni hi sungurisa hi vuntshwa hi hungusa ti-nursing college loko ku nga laveki manese ku hungusiwa ti-teaching college vo tivumbeni letiya a ti cinciwi yi revampiwa tivumbeni yi va college leyi nga ta va yi kha yi tirhisana halaya vo tsanini hala ku na ti-farming activities ngopfu a yi cinciwi yi va a farming college ku tirha ti-pharmacy loko va heta laha va nghena kwihi va nghena laha tifamini mapurasini lamaya va kha va tirha kona so hi swona leswi ku lavekaka swona ebhuti ku ri ku vanhu va nga ze va tsutsumela tiyunivhesiti na tiyunivhesiti leti specialize ku nge vi mi kuma ku ri ku yunivhesiti yi teka around 50,000 students 30,000 va le ka humanities ti-science related courses ti teki vanhu va less than 5,000 a ku na balance na le ka tiyunivhesiti swi kona ko va ku vanhu vo tsakisiwa sweswo swa ku va le tiyunivhesiti a hi languteni ku ri ku ti-skills leti humesiwaka tiyunivhesiti ta hina ti-matcha ti-economic activities leti hi ti lavaka hi leswi a hi swi vulaka ku hi decolonize education mara mbona onge ku decolonize education swi nga koteka ka system leyi hi operateka ka yona that's number 1. Number 2, i mhaka ya ku a South Africa ku na minawu leyi ngo ku na child labor ne and ntsundzuka hi 2024 ni ye a China lexi nga humelela i ku a wu kuma vana vatsongo so va endla swikili ku ri n'wana loko a ha ri tsongo a ri na vo 8 years u kumeka a kha a endla swilo swa mitirho ya mavoko ku nga va ku ri ku rhunga ku nga va ku ri ku khandakhandha swilo na swin'wana na swin'wana and la South Africa loko wo endla swo fana na sweswo swi la ta vula ku ri i child labor se mi vona onge system ya education na system leyi operataka ka yona yi nga va yi ri na ku arisa ku vanhu swikili swi developer at an early age because that is very important loko n'wana o sungula a ri tsongo mi kuma ku ri u dyondzisiwa ku ri ku rima loko a fanele a rima u swi endlisa ku yini swi nga endla ku a va na interest ya ku a landzelela layini yaleyo a ni ri chairperson ya portfolio committee ya a parliament malembenyana lama nga hundza a ni ri chairperson ya science and technology and innovation ti-report leti a ti ta kusuka ka vana lava nge le high school n'wana wa le high school u endle movha leyi fambaka hi mati a ri ka standard 6 at that time for sure sweswi le ka vo standard 7 leyi vulaka ku hi vitana grade 9 i n'wana loyi a ha ri ku a high school se hi leswi ti-college ti fanelaka ti tirha swona ti-college ti fanele ti tirha yini ti tirha ku ri ku va na ndlela ya ku ri ku vantshwa vana lava va ha ri ku a high school va va na ti-skills leti ti nga ta assista because i solution nkarhi wun'wana mi kuma ku ri ku na ti-fuel prices ta gonya loko ku gonya fuel price na swakudya swa gonya loko mi va na n'wana wa kwala South Africa la a tisaka that type of innovation na South Africa loko a yi tirhiseni mati ya famba movha hi mati yi le ku fambeni wa kha wa endla u busy swona vantshwa van'wani va le Mpumalanga va endla oil from va endla oil from refuse the plastic leti va rhwalela va veya va endla yini va endla oil from that se i swilo leswi
hi swi vulavula ku ri ku ene swi va swi endla ka a tender age hi leswi ti-college ti fanele tirha swona principal ti-college ti ta ku teka wa ha ri na grade 9 u famba ya college a wu need ku sukusela ka grade 12 ku va u ya college loko mi swi vona ku n'wana loyiwani u na skill a n'wi teka hi n'wi fika college a ya hetisa tidyondzo ta yena laya a kha tirha a kha ndlela a kha developa skill lexi a nga na xona se van'wani va na ti-talent van'wani va na skill and van'wani va vonaka va ha ri vantsongo that's why hi ku ti-college infrastructure yi fanele yi sungula ku lunghisiwa and swilo leswi hi nge le ku langutane na swona as the youth league ku ri ku lunghisiwa ti-infrastructure ta ti-college ku loko ku ri ku hi pelapela Tsakani i tirhana no swo sweka i chef loko a ya college liya a ku na infrastructure leyi nga ta assista Tsakani ku a va chef loko ku ri ku Tsakani i munhu wa ku khanika timovha a ku yi loko Tsakani a ya ka college liya a kuma ku na infrastructure leyi nga ta n'wi assista ku a khanika timovha la ta byela ku loko ku ri ku by the age of 19 you have already completed your studies u complete u ri na qualification leyi nga ta ku endla a complete engineer would you choose the university leyi mi nga ta ya ka yona after loko mi complete grade 12 or you can go there straight mi famba straight mi ya huma mi ri na qualification leyi mi lavaka kuna antibi loko ri mi nga va mi ri familiar na swilo swa GEC i General Education Certificate ne i certificate lexi xi fanele ku xi kumiwa hi n'wana wa ka grade 9 the prototype that this kind of education system swi sungule hi 2021 a ku ri swikolo swa 45 leswi a swi kumeka swi hlawuriwini na tsundzuka part ya xin'wana xa swikolo leswi ni tirhaka swona a yi ri part actually ku fika sweswi 2026 a ku se tshama GEC yimela government education certificate mara a ku se tshama ku va na certificate lexi nga nyikiwa n'wana ku sukela ka malembe malama xikongomelo kulukumba a ku ri ku endla sweswi mi vulavulaka hi swona swa ku loko n'wana a pasa grade 9 a kumeka a ri na certificate lexi nga ta kota ku xi n'wi nyika matimba ya ku a ya ka ti-vocational education colleges and all that mara mi vona onge i cini lexi endlaka ku ri mfumo wu tsandzeka ku fikelela swilo leswi wu swi planaka mi kuma ku ri va na ti-ideas ta kahle mara ve le ku tsandzekeni ka ku fikelela sweswo ene nakona i cini lexi xi fanele ku xi endliwa ku ri mfumo wu phushiwa ku wu kota ku endla swilo leswi wu nga swi plana swi humelela tanihi vantshwa n'wina mi yimela vantshwa ene vana lava va nga kumiki certificate van'wani va dropa out ka grade 10 mi kuma ku va fanele a kumi certificate ka grade 9 mara a nga xi kumangi ene u pasini lahaya na swin'wana na swin'wana hi swona leswi a ni vulavula hi swona ka ku hi mhaka ku ri ku positioniwe tiyunivhesiti loko positioniwa tiyunivhesiti ku va tona ti-first choice so n'wana un'wana na un'wana loyi a nge le xikolweni u lava ku hatla ya kuma grade 12 ku a ta kota ku endla yini ta kota ku ya yunivhesiti se hi swona swi endlaka mi kuma ku ri ku ti-certificate leti a ti le ku humesiweni hi ku tala ka hi vana hi ku tala ka vona va famba va endla yini va competela ku ya eyunivhesiti va competela ku ya yunivhesiti loko yunivhesiti va fika va kuma space yi tele va ku hi to ti vonela to ti-college mi kuma ku munhu a ta va a fambini a ya college a ya dyondza from age from I think vana va le ka grade 8 grade 9 I mean va kwalaha ku ma 15 years 14 15 hi kona la a ta fambi kona a famba ya ti dyondzela mitirho lo a lava ku wona van'wani mitirho ya mavoko mitirho leyi nga laveku na ti grade 12 na something like that a va ta va famba va trainiwa va heta va dyondza so hi swona leswi hi ngo a ku cinciwa infrastructure ku improve infrastructure ku improve the level the quality of education at the colleges or the colleges ti va ti institutions of first choice loko ni fika napundu ni swi vona ku mina na skill ni famba loko ni suka grade 9 ni famba ku amara mina ni nga va ni kha ni ri munhu wo sungula la South Africa wa ku endla timovha maybe wa ku endla movha na ti-EV cars na va ti-electric vehicles that innovation yi suka kwala South Africa and sweswiwani se ti-assembliwa ematikweni man'wana va tlhela va ta xavisela hina va xavisela hina our own
innovation our se own idea. i swilo leswi a hi fanele hi va hi ri na vanhu lava fambaka maybe va sungula va fandiwa ku va sungula tikhampani ta vona lawani ku sunguliwa timovha va ku made in South Africa yo sungula South Africa yi famba hi mati for the first time in the country. So ya ku pfaleni u nga ri khale matani lava ku hi ku tsasesi lawani hi mbonile mi tsamakanya tiko mi hala na hala voter registration mi encourage lavantshwa sweswi nga ka lawani ANC I winning the elections outright yi ri na support ya COSATU, support ya SACP, support ya SANGO. So we'll normally say it's tripartite alliance +1 leya ku ri SANGO. Sweswiwani ku na ku kondlepetana aka mavandla lama hinkwawo. SACP teke xiboho xa ku yila ku tiyimela ya contesta ti-local government elections. Hele ka mfumo wa nhlengelo wa GNU lowu nga rhangeliwa hi tiko ra hi vandla ra ANC leri nga na tokoto ku va ri ka government. Mavandla laman'wani a mabyeliwini ku va mi nga mfumo wa nhlengelo mi hi tshika mara va swoni ku va na tokoto. Mara the point ku ri SACP sweswiwani yi rila ku tiyimela yi ri yoxe. Xana ANC Youth League yi ri yini loko yi vona vatswari because ni vulavula on the perspective ya ku ri you know ma-communist vatswari va hina COSATU vatswari va hina na yona ANC i vatswari va Youth League. Yi ri yini Youth League loko yi vona vatswari va ri ku hoxaneni hi mangwa na mapapawa na swin'wana na swin'wana kha swithandleka la moyeni la. Hina hi ku navela ka hina hi naveli ku ri ku meeting loya wa ku reconfigure alliance wu hatla wu va wu humeleli before ku tekiwa ti-decisions ti-decisions to fana na leyi nga tekiwa hi SACP ku ri ku yona yi la ta ya tiyimela yi ri yoxe va ri hi vona vanhu va state power se sweswiwani a va ha influence state power va xilava va tikhomela hi voxe se sweswi va vala ku tikhomela makomanisi hina hi disappointed hi ku vanhu vo tala vo fana na mina loko na ha ri xikolweni a ni ri membara ya Communist League of South Africa hi laha hi nga kula hi kha hi dyondzisiwa tipolitiki hi dyondzisiwe ideology hi makhomanisi a hi na ti-Boer Thursdays leti a hi tshama nghena ka tona a ku ri ti-political classes leti a hi tirhana hi kha hi dyondzisiwa ideology ya communism and na ANC for the longest of time loko ya operator loko ize yi exiliwa aba ku ANC it's a communist party yi dyondzisa vanhu ideology ya communism so leswi ANC ideology ya ANC you cannot divorce ANC from the ideology of communism na ti-policies ta ANC hinkwato i ti-socialist policies loko mo ti languta kahle hinkwato they are more socialist than capitalist. So the policies ta ANC ti rhanga ti veka vanhu first. So sweswiwani hi le ka confusion hi ku ti-membera ta SACP ti-membera ta ANC van'wani va byeliwini ku ri va famba va ti declare na sweswo van'wana va swi tivi ku va ta declare yini ku vona i ti-membera ene va nga ti divorce ka ANC because ANC swilo leswi va swi tivaka David Masonto ma swi vona a brilliant mind we have in the country. One of the brilliant we have. A member, a leader of SACP and also is a leader of the ANC. Marina as league yabantswa he disappointed ka decision nga tekiwa hi SACP. A hi ri na ku tshemba ka ku ta tshamiwa ku vulavurisaniwa loko ku ri ku na mistake leyi nga endleka kumbe ku na swihoxo leswi alliance swi nga langutiwangiki swi nga overlookiwa ka alliance swi lunghisiwa mara swi vava ngopfu boti ku ri ku loko ha ri kahle ka fambiwa hi ndlela yin'we ku nge se za ku luziwa power hi fambisana ndlela yin'we loko se ku fika laha vongori hayi phela la power se ya famba se ile ka 40% hi le ka problem la hi laha hi fanele ku hi tshamisana hansi hi vonisana ku ri hi solve njhani problem leyi ngele ka yona hi la se n'wina mingo wa mina na divorce ka relationship leyiwa swi difficult ngopfu
swi difficult migina mi tivutisana n'we mi twa i nga ri ku na betrayal hina hi fila betrayed by SACP mina ni ri so ni ri muntshwa ni ri leadera ya nhlangano wa vantshwa ya ANC ni fila betrayed by SACP ku ri a hi wona nkarhi lowu SACP a yi fanele take decision SACP khale kha yi vulavula hi mhaka ya ku la ku contesta state power la a va ta va contest khale mara why SACP ya Soli Mapayile yi teka decision ya ku contesta the elections after loko ANC ya loser majority support ya vanhu va la South Africa kuna opportunism kuna element ya opportunism la ya so element le ya opportunism yo le inga hi khomi ku kahle yes kuna ti problem leti nga kona internal so I dispute iswi leswa ku fa ku tshamo hasi as alliance swilungiziwa i yini leswi endlaka ku loko ANC yi va yi ri hansi hi support la hi nga vangi ku hasi hi ri heshe hi ri swin'we na SACP hi ri swin'we na COSATU hi ri swin'we na SANCU la SACP outside the alliance yi huma ku ya yima hi ri yoxe yi la ku koka ku vanhu lava nga ti-member ta ANC va famba va ya vandla va disobey ti resolutions ta ANC iswi leswi va ku ngopfu no mi hi ve na n'wina nkarhi wo lehanyana mara a hi kotangi ku va hi heta swilo hinkwaswo leswi a hi fanele hi swi vulavula hi ri na ku tshemba leswaku hi minkarhi hi ta va na n'wina hi vona ku ri hi vulavula na hi nge yaleyo hi nge yi khomi sweswi 5 minutes hi to khomanyana titsongo hi nge yi khomi yaleyo ni ta ku byela ku why ni na ku tshemba ku ri ni mi voni mi ri na Connect Mamabulwa ni n'wi dyondzisini exikolweni na xo ka mi nga swi tivi na loyi ni n'wi dyondzisini se skip mafile se dyondzisi vanhu vo tala mara ni mi voni mi ri Mozambique nkarhi wun'wani so se a ni tivi ku hambi loko mi ri Mozambique am dyondza nyana tindzimi na swin'wana na swin'wana kuna xibulukwani xa Fidental a ni tivi loko ma swi tiva ku swi vula yini a mi swi tivi a va nghena ku khendla phela swi tiva va mi ku khendleni a swi tivi hi timhaka ta ku khendla mara kumbexani hi nge se ya mi vutisa xivuriso hi vutisa xivuriso nkarhi wun'wana na wun'wana mi tekiweni no mahlamuli dayideni emvo yimanyana sesi va ti yimelela mi la ku sa inbox ya sesi yi tala hi masocha la relax no sesi a va tekiwa a ni ri na article yin'wana kona online ni na article yin'wana kona online to ni tsalela loko se tsala leya swi ku ri have ri va le ku languteni a ni le ku languteni ni mangela ti-problem no i mhaka kahle ngopfu xivuriso xa siku la namuntlha xi ri xivutiso xa siku la namuntlha xi ri loko u nga fambi u ta teka makwenu swi tikomba i nga ri principal se va la ku mi lavela sivaraputi loko u nga fambi u ta teka makwenu principal boti xi vula ku yini ya swi va ku ri ku i fane if huma boti ma swi vona ku mi le kusuhi na ku laveliwa sivara principal a va le ndleleni sweswiwani va lava ku fambafambisa na swi vona ni twe question liya yi le Maputo liya a yi helanga na question liya mara sweswiwani ku ta xivuriso ehenhleni ka question liya ya ku ri ku loko u nga fambi u ta teka makwerhu a ku na sivara boti vo huma hi le Maputo na swi vona ku principal va la ku director liya a hi ri ka bilateral na our sister organization imu hi vona ku ri ku hi ti program leti hi nga ta assistana na hi tona ku hi combine ti-program hina ka site ra vantshwa hi tirhisana na youth league ya Frelimo ku hi kota ku ta na ti-solutions ta ti-problem leti vantshwa va le Mozambique na vantshwa va le South Africa va hlanganaka na tona also
hi vulavurisana na hi timhaka ta ti-immigration problems leti nga kona hikuva vanhu vo tala va ku huma Mozambique va tshama kwala South Africa and va affectiwa ngopfu hi ti-process leti nga le ku humeleleni ta ti-immigration challenges ti-march and march na swilo leswi hinkwaswo se hi swona leswi hi vulavurisana hi swona a va kombisa ku vilela ku ri ku va vilelisiwa hi xiyimo xa vanhu va vona lava nga le South Africa na hina hi kombisa ku vilela ku ri ku na vanhu lava va nga kona laha vo huma a Mozambique lava nga illegal lava nga fika laha a South Africa se hi kombisana ku hi nga tirhisana njhani as the sister organizations tani ti organization leti nga khomisana Frelimo organization ya President Samora Machel va yimi President Samora Machel loko va heta ku matshunxeko wa Mozambique va yima va ku Mozambique a se za hi va free loko South Africa yi nge za hi va free va tirhi ngopfu va tlhe va dlayiwa hi mfumo wa mabunu wa kwala South Africa va kha va lola ntshunxeko wa vanhu va la South Africa so ku kombisa ku hi vanhu van'we a ho kombisa solidarity ya hina ku hi vanhu van'we hi tlhe kombisana ku na ti-challenges leti hi nga na tona ta solve swilo xivuriso before xivuriso yimanyana before xivuriso va ta hetela hi swona alright nhlawulo loko teni hi ti 4 ta November mi nga ku yina ka vantshwa va Afrika-Dzonga jikelele ku na lava loko siku leri ri declariwa va ri teka ku as a holiday va ya ku tshameni va teka swidzidziharisi va nwa swihoko loko se ti-result ti va ti humile va sungula ku gungula ku ve a va votangi so mi nga ku yina ka vantshwa va Afrika-Dzonga hi siku leriya ra ti 4 ta November ku na xilogeni xa hi xi vulavula ngopfu ka Youth League xa ku uzoyithola kanjani ma u hlale khoneni sweswi hi xicini ku uzoyithola kanjani ma u nga yi esikolweni se sweswiwani mhaka ku hi le ka nkarhi wa ti-vote hi ri uzoyithola kanjani ma u nga yi so sweswiwani hi ri hina hi langutana na process ya kuma economic freedom yi ri sweswi economic freedom u ta yi kuma njhani loko u nga yi ku vhoteni economic freedom hi hleketa hi ku mavonelo ma hina hi ta yi kuma hikuva hi kha hi va na varhangeli lava va nga na mihleketo leyi yi fambisanaku na leswi hina vantshwa hi vulavulaka swona se sweswiwani hi susi program ya Muchapalong Muntshwa Apaleni Mtomuxa Epaleni so vantshwa hinkwavo hi ri a va yimi va rhangela tiko ra vona va make sure ku ri ti-candidate va electiwa va hlawuliwa hi ti-community ta vona va hlawuliwa ku va rhangela miganga vantshwa va ha ri na energy a va hi va hlawuliwa hi na vona sweswiwani ti-candidate ka ANC ta vantshwa leti nga yima va yimela ku hlawuriwa hi ri vantshwa hinkwavo va South Africa a va fambi va pfuka siku lera ro vhota hi ti 4 ta November va famba va ya a switichini hinkwaswo swo vhotela ka swona va ya vhota hi ku loko u nga vhoti swi vula ku wena loko u nga take decision ya wena ya ku ya vhota right ya wena ya ku vhota u nga yi exercise ku ta va na loyi a nga ta ku exercisela yona and u ta va u khomiwi a ni veri loko u nga vulavuli loko u nga vulavulangi veri silence is consent na silence liya ya wena swi vula ku ri ku wena you have consented ku ri vanhu va ku chuzela ku ta rhangeliwa hi mani hi ri a hi fambeni vantshwa hinkwenu hi famba hi hlawulela varhangeli lava hi lava ku rhangela vona hi lava ku rhangeliwa hi vona hi ya hlawula ti-party leti hi lavaka ku ti rhangela ende ngopfungopfu hina hi ri ka ANC Youth League an educated vote yo dyondzeka i vote yo ya ka ANC ANC yi tirhi ngopfu laha South Africa-Dzonga yi tirhi mitirho yo tala ya vonaka na namuntlha munhu loyi a nga onhiku i munhu loyi a pfukaka khondla mavoko ANC swidyoho swa yona i ku va yi kha yi tirhela vanhu se van'wani kwalaha ku na ku hoxisa kwala na kwalaya mara hi ri vanhu va South Africa va yi tiva mitirho leyi nga endliwa hi ANC va yi tiva va vona la va tshama kona hi ri a va hi va vhota ku mitirho leyi yo saseka ya mahlweni laha ku nga na problem ya leadership yi cincini leadership a va fambi va vhota lava va sweswi lava ku va vhoteni leswiwani hi va nyiki milawu ku ri ku a va make sure ku ri ku service delivery ti-services ti fika ka vanhu service delivery a ku vi milorho ya vona a ku vi swakudya swa vona a ku vi matirhelo ma vona maendlelo ma vona ma masiku na masiku ti-services a ti fiki vanhwini a fambeni ya vhotela ANC yi ta fikisa ti-service vanhwini hi vhotela na vantshwa lava yimaku lava ngo va vhoti va nga va yimela ku langu
va ta tirha va ta va kha va reporta ka matsalani general wa vona i ta va kha make sure ku ri va tisa vukorhokeri vanhwini mara a hi yini ya exercise right ya hina ya ku vota hi ri na ku tshemba leswaku hi October hi ya Mozambique as a podcast and loko hi ya Mozambique a hi ngo to ya Mozambique ku ya tlela hi pfuka hi ya lwandle na swin'wana na swin'wana hi ta lava ti-interview ta vanhu lava onge va na influence laya sweswi ku fana na n'wina hi interview hi ku mi na influence loko mi nga ri na influence hi nga ta mi interview principal se hi ri na ku tshemba leswaku mina tona ti-connections leti mi nga ta ani mina boti wa n'wina laha mi nga ta hi niketa ku hi kota ku vona ku ri loko hi fika leyi wu fika hi khondla mavoko hi nga interview vanhu va wrong hi nga interview vanhu va wrong mara hi nge se ya heta loko u nga fambi u ta teka makwenu xana xivuriso lexi vula yini principal va fikelela principal principal loko mi fika a Mozambique ku na matsalani general loko hi famba ka AAA loko matsalani general va ANC va hlangana matsalani general va Frelimo mina na rona meeting na mina na bilateral na matsalani general wa Frelimo Youth League so i un'wana wa vantshwa loyi a nga na mihleketo ya sharp loko mi fika halaya mi nga fika mi interview wa yena nda siya ti-details la before ni famba ya Kenza swinene siya ti-details and ivile u vulavula hi ririmi leri mi nga ta hatla mi ri twisisa mi ta vulavulisana kahle ngopfu amuka mi nga hlamuli xivuriso mi ta siya ti-details xivuriso i ku ri ku boti va ni beyilela boti va beyilela makwenu hayi loko va ni beyilelile va la ku hlamula hi nga va kondzele jeli u nga fambi u ta teka makwerhu swo vula ku ri ku loko mi famba loko mi tshama ndhawu yin'we a mi nge tivi nchumu a mi nge vi na ku vona swilo swintshwa mi ta tshama mi kha mi hleketa ku sweswi swi nga kwala hi swona leswi nga na nkoka kati le handle leyi ku na swa kahle ku na swin'wana leswi a swi ta mi assista a swi ta mi pfula mihleketo mi cinca mahleketelelo mi cinca na maendlelo mi dyondza maendlelo mantshwa se swi vula ku vanhu va fanele va fambafamba va dyondza ka van'wana va teka ti-lessons ka van'wana ni nga twa nga ri ni leader ya grade ka loko ni vona no hlangana na ti-leader tin'wana so fana na mtlhana swikwalawa mina ti-lesson tin'wana ku principal va dyondzisini va swona na ku vala kumbe ya tiko se mara swa feyila sweswo mara a va mugangisanga hala Mozambique va chava principal tama nhansi so principal masiku man'wana loko hi pfala lawani ka session ya hina hina va ka xirinetelo loko tiphata loko hi pfula loko hi pfala a mi nge mi nyiki chance ya ku mi tiphatapata because mi loko hi mina dlayani i loko xenga mi lava ku dlaya vanhu mina ku hava munhu mina ni tiphata hi vito ra mina hi mina General Brigadier Dlani Khilamundzisi Enoch Sheng Amson Odrick Ocha ku hava munhu loyi a nga tshama a twa kati leya ya dlayani na pfula yona boti ni kombela macheni machi ya hatla yi fika lawani i ta hi lulamisela tiko na macheni machi nga ta endla nchumu la hayi hi nge karhi hari hava mara hi ri na ku tshemba leswaku mbulavulo wa hina wu ta kota ku va wu fikelela vanhu hinkwavo lava wu fanele ku va fikelela hi khensa ngopfu ku va mi teki nkarhi wa n'wina ka xikedulu xo tika xa tight na xirhami lexi na xirhami lexi nga kona ivi mi fikelela mi vulavula na hina mi vulavula na rixaka hi ri na ku tshemba leswaku ku dya i ku engeta kambe loko ho tlhela hi mi vitana nakambe boti wa n'wina nge i ta va nga ha tshamangi kona tshama kha mi yimbelela ka swin'wana swin'wana mi fika folelani SG hi khense swinene ve ri ku dya i ku engeta a hi haxa twi kusukela a mid-range golf course kwala Midrand aka vurhangeri bya Jara ka Mahumani Jara ka Xirita Manyikosi Piti Linda hi nghena ndini ri vambirhi huma hi ri vanharhu hi Barry Production leswo famba hi dlaya vanhu chinwa mabalance